Marot yung kaladwa ko. Anan. Emo ko matam. In the early 1950s, after the Second World War, the province of Pampanga became a breeding ground of communism, threatening the safety and faith of the Kapampangans. Bishop Cesar Maria Guerrero, the first bishop of the newly established Diocese of San Fernando, witnessed the social unrest as he visited families and parishes around the province. Moved by the miserable state of the Kapampangans, the good bishop thought of a way to erase communism and socialism in Pampanga. On the third Sunday of February in the year 1952, Bishop Guerrero founded the Cruzada de Caridad y Buena Voluntad, or Crusade of Charity and Goodwill, during an assembly held in Bacolor. To symbolize the seven sorrows of the Blessed Virgin Mary, seven reputable women, known for their charity and goodwill, were chosen to become Damas de Caridad. These women are in charge of gathering and distributing lamak, or relief goods, for the less fortunate. Bishop Guerrero placed the Cruzada under the patronage of the Virgen de los Remedios because the title mirrors the need of the province to be remedied of the social afflictions through the intercession of the Blessed Mother. In May 1, 1952, the Cruzada commenced in the town of Masantol, accompanied by the image of the Virgen de los Remedios from Baliti. Holy Masses were offered, the Rosary was recited, and lamak was increased. Moreover, peace and concern for the poor started to flourish in every town visited by the Cruzada. But more importantly, the faith of the Kapampangans was restored as they fervently prayed for the intercession of the Virgen de los Remedios. In spite of the continuous success of the Cruzada, it was halted because the people of Baliti asked that the image of the Virgin be brought back to their church. As a response, the image was returned to Baliti, and Bishop Guerrero commissioned a new image of the Virgen de los Remedios to accompany the Cruzada. In November 23 of 1954, the Cruzada de Caridad y Buena Voluntad was renamed Cruzada de Penitencia y Caridad, or Crusade of Penitence and Charity. The image of Santo Cristo del Perdón was introduced in the Cruzada to call for repentance among the people and to remind them that the Blessed Virgin leads us to Jesus Christ. 7 Caballeros de Cristo were chosen to accompany the Santo Cristo. 7 is a symbolic number that represents the 7 archangels adoring the Triune God. The Cruzada continued through the years, and the devotion to the Virgen de los Remedios and Santo Cristo del Perdón grew stronger, sparking the end of communism in Pampanga. Countless conversions and miracles were attributed to the Cruzada through the intercession of the Kapampangans' patroness, their Indu. As a testament of the strong devotion to the Blessed Virgin, the Kapampangans through Bishop Guerrero made the petition to the Holy Father
Pope Pius XII to canonically crown the Virgen de los Remedios, Indu ng Kapaldanan. Soon thereafter, the decree on the canonical coronation of the image was issued. On September 8, 1956, the Virgen de los Remedios was canonically crowned in the provincial grounds before thousands of devout Catholics from different parts of the province. This year, 2016, coinciding with the extraordinary Jubilee Year of Mercy, the Kapampangan celebrate the 60th anniversary of the canonical coronation of the Virgen de los Remedios, Indu ng Kapaldanan, Tula ng Kapampangan. May the Mother of Mercy bring us closer to her Son and inspire us to become merciful like the Father. Santo Cristo del Perdón, Pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios, Indu ng Kapaldanan, Tula ng Kapampangan. Panalangin mo kami.
Maya payabak po. At syuta na king lunis ning kadwang pulot at lunang Domingo ning karaniwan na panahon. Idawon tayo iting Santa Misa bilang kapurian at kapasalamatan king Ginoo king balang metong kekatamo. Iabetala naman karing panalangin tamo dinganggang doktor, nurses, at sablang frontliners mabilog ayato, asasaw at magmalasakit kekatamo, kaniting pandemya. Antimurin di hanggang masakit at miapektuana kaniting virus, ing kumayap na lasanang malalagwa. Ding mas sponsors tamo po, the family of the late Jose and Consuelo Vitug, Mr. and Mrs. Boy and Bebot Dabu and family, Mr. and Mrs. Diosdado Dampil and family, Miss Diana Marquez, Mr. and Mrs. Dong Lingad and family, Mrs. Aprikyap and family, Mr. and Mrs. Bot and M. Faule and family, Mr. Jeric and Regine Hevoshon and family, Mr. and Mrs. Jesus and Shirley Vitug and family, Mrs. Nimpa Miguel and family, Miss Lodi Andres and family, Mrs. Carol Lingad, Margie and Ami Lingad, Jay and Heidi Santiago and family, Mrs. Fe Morales and family, Mrs. Concordia Sagad, Mr. and Mrs. Dave Sason and family, Mr. and Mrs. Edwin Celso and family, Mr. and Mrs. Bienvenido Limson and family, Mr. and Mrs. Rodrigo Quiano and family, Miss Adoracion Manio, Mr. and Mrs. Carlito de la Cruz and family, Miss Lina Maris, Mr. and Mrs. Popoy and Fe Lingad and family, Mr. and Mrs. Edwin and Teresa Donna Caros, Noble family, Rehinia Ruiz Robles, deng pong mass offerers tamo, Lupon and Barangay Tanod, ning San Nicolas First Lubao. Para po king kapasalamatan kambeding karelang pamilya, para King Berhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon, Rico and Luca Lilong, Silvia Chodoro, Jeffrey and Hazel Lingad, Horacio and Winnie Pangilinan, Mario and Gray Pangilinan, Emmanuel Joy Dale, Manny and Grace, Josie Angeles, Rehinia Robles, Ray and Irene Alves, Fe Layug, MedSave Pharmacy, Jaime Santiago, the family of the late Eduardo Dabu, Rolly Pabustan, Willie Tamayo, Carmen Paule. Para king birthday blessings dari Irish Nicole B. Rivera, Renz Carlo Pabustan. Para king special intention dari Mr. Rodolfo and Vice Governor Lilia G. Pineda, Governor Dennis and Yoli Pineda, Board Member Mylene P. Cayabyab, Mayora Esmeralda G. Pineda, Mauro Vitug, Mr. and Mrs. Darwin Kapati, Miles Asuncion, Ralph Lawrence Layug, Kevin James Balahadja, Lutgarda Bansil, Jairus and Karen Yambao, Michelle Ann Labayo, Moshen and Telma Fauma, Aryan Dave Sharma, Sarah Claudine Banyes, Chris and Mel Imbo, Gloria Gigante, Rodfiel Balmores, Among Laudimir Mangune, Sesgo. Para king malagwang kapaldanan dari Benvenido Ducot Jr., Patricio Pareñas Jr.,
Carlos Malyari, Linda Di Malanta, Carlos Filo, Danilo Lingad, Agustin Nelson Vitug, Leonora Dizon, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Apolinario and Amor Gregorio, Elizabeth Riego, Amado, Purita Bolante, Risbert Jan Gozun, Consuelo Mendoza, Rodfiel Balmores, David Andrew Runciman. Yabe tala naman po karing panalangin tamo, ding kapatad tamong mayango na biye, lalong-lalo na ri, Emil Jolingad, Joseph Santiago, Christian Efren Manlapas, Sakaden Ramos, Antonina Alvarez, Agustin Sita, Benjamin Malit, Jesus Morales Sr., Emerencia Folfago, Joseph Manahan, Jesus Lunge, Michael Atienza, Abelardo Bautista, Maxima Pelayo, Jesus Ongbeco, Juliet Suniga para king kayong first death anniversary, Among Herwin Bolaon, Among Rostico Cuevas, Archbishop Oscar Cruz, Among Larry Sarmiento, Among Francisco Lansang, Noli and Ophel Paule, Maria Modesta Makaspak, Maria Quencelo Jackson Miguel, Jose Patronila de Guzman, Lourdes Bansil para king kayang 40 days, June Santos, at ding Maldang Kaladwa, king Purgatorio. Kilagyo naging paong poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya at kapayapan kinataya sa Kristo, lugod ng Diyos, sa ting pamisan metong kang banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka antimurin, Kapatid si Santala rin kaya katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, deting banal na misteryo. Ikang biserong tupa ng Paskwa, aming sakripisyo para kay kami. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu, Ikang ginuna ng Sabat. Kristo pakalulo. Kristo pakalulu, Ikang tula ding sablang magsantong keka. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu, Ang Diyos sa may payang totoo pakadulwa na katamat kim pangapatawad daring kasalanan tamo. Idala na katasan na kim bilang angga. Amen. Manalangin tamo. May paming mayupaya, itugtog meke kami, yung espiritu ng pamandalastas, katutuan at kapayapan. Sapan mo kaming magkapilit, king mabilog ming puso, banabalo mi, nung nano ing kalugod-lugod keka, at potang abalo mi na, ing kaburian mo, pagkaluban mo kaya sanang tetagan, makaganap kaniti. Iliyaduan mi king kapamilatan ng ginamang Yesu Kristo ng anak mo. Ang mabibi at magari kambe mo king kami itong aning banal Espiritu. Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat,
king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Mi balita ka na ako, king ating mga palyaring imoralidad, libuta diyo. Bage at utong makarine, ayera daraptan ang giyang ding pagano. Mi balita ka na ako, king ing metong ke kayo, pakyabayane ing darana, ing asawa ng tatana. Makanano kayo ngening makapagmaragul, king ugaling antikanyan. Sukat kayong dumine at lungkot, at ilakoye king kaya kayong katipunan, ing lalaking dinapat kanyan. Ako naman, agyang marayo ko ke kayo, makanyan man kasan metong yoko, king panandam. King lagyoning ginutamong Jesus, inatulan ko ne iting lalaki, king depat ng makarine. Antina ko mo nga tsukin kaniting desisyon ko. Antining mititipon kayong miyabe-yabe, makayabe ko ke kayo king espiritu, king kapamilatanan ning upaya, ning ginutamong Jesus, ayatyo ke katamo. Sukat yang ibi iting lalaki kang Satanas, para king pangasintang nakatawan. Baning espiritu no, miligtas siya, king oras na ning aldo ning Gino. E maya ping magmaragul kayo, e yewari balo ing kasebyan, ing ditak alebadura, papagalsan ne ing masa. Kailangan niya ing ilako iting matuang lebadura na ning kasalanan, ban maging ganap kayong dalise. Kanita maging bayo kayong masa, ayalang nanumang lebadura, aanti mo ing tunay kong sadyang balo tungkol ke kayo. Makasadyane ing kakatamong Paskwa, ngening ikristo, ing biserong tupa na ning Paskwa. Mi sakripisyo ne. Inya pagmasusyan tayo ing kakatamong Paskwa, eking tinapi ating matuang lebadura. Ing lebadura na ning pamikasala at imoralidad. Nuneking tinapi alang lebadura, ing tinapi ning kalinisan at katapatan. Hingamano ning Gino. Salamat, King Diyos. O Gino, ituro mo kako ing kekang katuliran. O Gino, ituro mo kako ing kekang katuliran. Diyos kang maburiking dewakan, kapilan man ing taong marawak may katulan. Mo man buring akakit ding taong palalo, kasaman mo ngan ding taong marawak. O Gino, ituro mo kako ing kekang katuliran. Kekalang lilipulan ding mga laram, ding taong mapaglinlang, ampon tampalasan. O Gino, ituro mo kako ing kekang katuliran. Ding sablang magsantong keka tumulakla, at idalit da keka kapilan man ing tulara. At ding sablaking lagyo mo malugod, dinan mo lang santungan. O Gino, ituro mo kako ing kekang katuliran. Parangalantaya po ing mayap a balita. Mataku kekalang ibuklat, o Gino, ban kakulang akit ding makapagmulala ng katatuan, ning kekang kawutusan. Alleluia.
Inginamanatili kaya kayo. at keka antimurin. Pamipasya kay maya pabalita ang pangkang Lukas. Digaya keka o Ginoo. Kanitang misan, mumunang aldoning Sabat. Linubiya Jesus king sinagoga at tinuruya. Ating metong alalaki ka rin, panatya wana nagamat. Ding mapilan ay eskriba at fariseo, manintun lang dalan, banasang kanan ding darapat mali Jesus. Inya pegumasdan ding miyamasamas, banakid da nung manuluya kingaldona ning Sabat. Dapat balon ng Jesus, ang karelang babalakan, inya nga na king tawong panatagamat. Talakad ka at munta ka kini king arap. Tinalakad siyang lalaki at mentaya king arap. Kanita nga ng Jesus karela, kutnanda kayo. Nano ingipaintulot ng marapat ning kakatamong batas kingaldona ning Sabat. Dapat mayap o dapat marok, sagip kang biye o makamate. Miglalaway ang makapaturot karelangan, kay bat nga anaking lalaki, yatsyat me inggamat mo, inatsyat ne at inggamat na kinayapya. Dapat may kamasla kang Jesus at pisabi-sabi ra nung nanong malyari rang arapat laban kang Jesus. Mayap ng balita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Bisa na yel doting metong monghe. Ining monghe ngay ni yang in charge kayong pamipakan karening pakakalulong makatuknang kitang makapadurot na ning karelang monasteryo. Ining monghe ngay ni patugot manalangin. At metong dugoy nga duwana, king kailang bata ng ikwanang metwa king pamanalangin. Ingadwa na sana mika pamipatilipya, mika vision, no? Yaro kong pangarap na. Ingadwa na king apang Ginoo. Ang kiyang metong mong pamipatilip, nga na, masaya na ako. So may sana abak, kasulunsungan ng manalangin, biglang-bigla ating salang linto. Sala, may kasala. At kay ba't balamot niya nga kakita figure? O nang inyang figure yan, sumala nesa, biglang migring ing bell na ning monasteryo, na mga buldugan na ita ing oras ning pamipakan karing tawong pakakalulong makapadurot. So, biglayang may mas ining monghe at minisipya. Nung lakwane iting vision, man lubusan ikit, no? Ing buri ng akit. At, nung pagsilbiyan nala, dening pakakalulo, lubusan akit, ining vision, pakit kaya, no? Nung naman panusigane, ining vision ay ini, naman na pagsilbihan, dening obligasyon ng pakanan at pakakalulo. So, ing pinili na masakit man kayong lubna, dapat uling obligasyon na yung pakanan na laring pakakalulo, tinikdoya at sinerbiswa nala ding pakakalulo. Anyang magbalik ya king kayang pamanalangin, no? Mesyak ya uling ining vision maging ganap yang atsuarapana.
at nga na ning migsalita ning Ginoo no nga nang emo kameko at pigsilbian ding pakakalulo emo na ako sana disan nga nawari niting kwento ngayon no when there is a conflict between worship and serving the poor, God will desire for us to serve the poor. Nung ating conflict, no, kaya katang kapanyamban at king pamagserbisyo karing pakakalulo, ing papili na kaya katamo ning Ginoo, ing pagnasa ng pilinan tamo, iya pining serbiswan la ding pakakalulo, kesa king kapanyamban kaya. Uling, ing pamagserbisyo king pakakalulo, lubusan tayang atupan ing Ginoo. Nung king katamong kapanyamban, kapanamdaman niya mo, ing katamong pagdulapan, king pamakitupa king Ginoo, king pamagserbisyo, karing pakakalulo, ing mismong Ginoo, yang atupan tamo. Anyapin, o yan yung brinang ipasyag kaya katamo, niting ebanghelyo. Inyangkot na noong Jesus, dening kayang kritiko, uling aldoning Sabbath, dinatanging metong may polio gamat, isipan daw at maninaya lang idahilan para akusahan de Jesus nung manuloya king aldoning Sabbath. Uling metong karing bataswaring kikilalanan da, bawal ing pamanulo king aldoning Sabbath. Dapat Jesus kitang pinanditayta nga kitnana lang nga na nano talaga yung batas na ning Sabbath. Gawa kang mayap o gawa kang marok. Magligtas kang biye o makamate. Alang may kibat. Metong manalang may kibat. Dening Fariseo at Eskriba, baludan nung nanoing mayap. Baludan nung nanoing matulid. Pero mas miniral ing marokdang pamagnasa aking pusura kesa ketang mayap dapat dang panalakaran king pera. Balayo, meto nga, sungkay, kutnan tayong sarili tamo. Potang sanakantala, dening mensahe na ning ginukikatam, halimbawa, patawaran me ing kapatad mo, 70 beses, nga na o kaya itang isakripisyo ming biye mo, alang-alang king serbisyo ka rin kaparang tao. Panalakaran mo ing ustisya, panalakaran mo ing ustisya para ka rin kapara mong taong mga dakurak king karelang karapatan. Mensahe no ning ginurian, ikayukot nanda kayo. Dening mensahe ng reni ni ngapong Ginoo. Lugod ka ring pakakalulo, pamamatawad ka ring makasalanan, pamamingwa ka ring mga dakurak, akarapatan, na etc. Paniwala nyo la? Alam nyo na, yung kuman makapakibat. Yan pang makibat, yung kung makapakibat. Paniwala nyo la? Dening mensahe na ning Ginoo kay katamo, paniwala nyo la, o wali. O tayo gagawan. Sung kayo maging parisewo tamo. No? Paniwalan tamo yung mayap. Balo tamo yung mayap. Paniwalan tamo. Yung pamagpakumbaba. Humility. Balo tamo yan. O tetagagawan, o pipili tamo yung sarili tamo. Darapat ketang eusto, ketang marok, ngining balo tamo yung mayap. Anya pinitang, ito nga kasabihan, Edmund Burke, nga na,
the only thing necessary for evil to triumph is for good man to do nothing. The only thing necessary for the triumph of evil is for good man doing nothing. Nga nawari, no? Anya magluid ing dewa kan kay katamo. Uling potang ding tawong supposed to be maya pa tao, ala no man gagawan king kayapan. Anya magluid ing marok. Balutaning marok, balutaming mayap. Patse ka di na pat mayap, itang marok yang magluid. Tse mo de patan itang mayap, itang marok yang magluid. Tandaanan tayo ito. No? The only way to overcome evil is by doing good. Nga na ning kasulatan, nga ng San Pablo. No? The only way to conquer evil is doing good. No? So, oy ning panabili na kekatamong ini ning Ebanghelyo. Any moment na bidinantang pagkakataon dapat mayap, let us not think twice. Eta mimisip makatadwa, makatatlo. Just do it. Just do it. But sa bidin kang opportunity, bangawan mo itang mayap, don't think twice. The moment you think twice, thrice, 4 times, 5th time, hanggang po tangay mo na yagawa. Potang anak kakaraka. So pan kaya yung tao ngayon eh. So pan kaya isipin kong bali ngayon yung mangailangan. Tutunay mang mangailangan. So pan kaya. Nung sopan yako yung kawalan. Nung sopan potabalada kraske. Tama yan. Nung sopan potagal lang naman, mimuay ng asawa na. Nakarakalay isipan. Nung sopan potang nano pang sabihan da rin aliwan tao, magmamalinis ko. O kaya, magmamagana ka ako, magkukunwari ko. Hanggang po, tingin mo na sopan. Nya po siya ating kang opportunity to do good, don't think twice. Just do it. Gawan mo. Siya may ka-opportunity ka. At yung tawang linapit, mangailangan niya, totoong mangailangan. Nakamimisip nung ating kang isaup, sumaup ka. At diyang itan, di tagagyo mga isaup mo. Mo pa yung tulutan, lumipas siya. Metong oportunidad para gawa kang mayap, kagawang mayap. Uling patse mo, de patanitang mayap pagawan mo, itang marok iyang magluid. Either kayong puso mo, o kitang tao nga ita. O mipahamak kitang tao nga ita. Magari, ing dewakan, potang payal yan tamo, ing mayap. At siya pinyaning dapat tamong pagpursigyan gampanan bilang meto nga Kristiyano. At ing ginumatulaya, king balang mayap adaraptan tamo, matulaya ing ginu. Uling papanyambutan tamo, ing mayap. Laban, king marok. Patutuanan tamo, ing kekatang kasalpantayanan. Ing kasalpantayanan, mo tengwanan king ginu. Nune, potang darapatang mayap, itang kasalpantayanan na ita, didinantayang laman, ampong daya, didinantayang biye, itang kekatamong kasalpantayanan. Anya, tandaan tamo, basta't may ka-oportunidad tamong gawang mayap, don't think twice. Kaya mo isipan, nakamimisip, just do it. Just do it. Bahala na nung nano mo yung maging bunga na. Yung importante, dapatan mo itang mayap. Nung pag-isipan da ka ring tao, nung nano yung maging pamalak da ka, nung kaya bawasan ka, hanggang pakapakanano mo, manaisipan ito. Nung malyari man ito, at least ginawa kang mayap.
Importante ginawa kang mayap. At ita, yang tula na ning Ginoo kay katam. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayupay ang Ginoong Diyos. Pakamalan kong bininyagan, kay bataya pang ikit ing ginong dinapat metong amala, banatulid ing pangalisya ring pariseo, nga tamong madalangin kaya. Gino, ituro mo king mitulid, karing kekeng kapatad. Gino, ituro mo keng mitulid karing kekeng kapatad. Para King Papa at ding Obispo, kapilan man sa manatiling tahimik, potang ating dewakan ang mararapat. Nune ipasyagda ing katutuan, akasing tatag ding propeta, ing Ginong Jesus at ding apostol, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng mitulid karing kekeng kapatad. Para karing sablang at tsuking kayupayan, manakit lasanang matampang paralan, ban atulid doring sa sakupan dang darapat kamalyan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng mitulid karing kekeng kapatad. Para karing sablang pengari, era sana tutokyan ing maling lunos, ababyedalan kiyanggang kapritsyo ring karelang anak. Nune mabiyasa lang mo niya disiplina, potang iti kailangan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng mitulid karing kekeng kapatad. Para kaya katangang makatipon keni, kapilan man sana tatatakot misangkot, nune matatagtayang isane, ing pamikapatad, apamitulid, potang malililiya, ing metong karing kaya katang kapatad, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro keng mitulid karing kekeng kapatad. Ginoong Jesus, maralas mong tinulid ing kekang apostol, uling tutong mong kaluguran. At ulinita, buri mong may pakayap. Pagkaluban mo kaya sanang tetagan, misangkot king pamitulid karing kapatad mi, paulining tali sa lugod. Ang gyamang iti, ikamwara, o kailyanda kami mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanghangga. Amen. Kinggamat mi daralami, aining kekeng sarili, aboning altar ning demi, abanalan mo sa duwani, balang panina pangisnawami, balang isipan at damdam, balang kaburian at kapagnasan, balang lugod at pakaman. Kingdom at mi daralami, aining kekeng sarili, aboning altar ning demi, abanalan mo sa duwani. Ipari ganun Diyos, medyo si Kluban, walang kingkekang kaya panting, may ngala kaya ang pangmikeka,
Alakay ba't karingubas at pipagalaning tao para kaya kami maging inumaning biye. Manalangin kayo kapatid, man kanakwat kayo kayong daon, maging katanggap-tanggapi, arapaning Diyos, simpang mayupayang tuto. Tanggapana sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng banal akapulungan. O Diyos sa iyong pami, baligdan mong lugod, dating ayin ning kekang balayan, sapan mo kaming makatalos, king matulid, at king mayap, arapan mo, at tapat makapasyag kaniti, karing kay kaming kapatad. Itinganadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Yung ginamanatili, kaya kayo. At keka antimurin, Itas sila ring puso yun. makatasno king Ginoo, Pasalamatan tayong ginuma Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulad yung pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alangang katlubos mayupaya kapamilatan ng Kristo. King dali se lugod pagmasusan mi ing kayang kamatayan, king mabie kasalpantayanan papasyag mi ing kayang pangasubling mebie. King ganap akapanaligan panayan mi ing panyatang ng mitmong kaligayan. Ulini takambering sa blangkor ring anghel ka rin banwa. Darilat mi ing kekan ligaya, lain makebelang tok ng babe kapurian keka, at ngamingang sasabi. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmo yaing banwa at ingyato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yaing daratang king lagyo ning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Ikapining banaloy, pagkan sibulit sa blang kabanalan, ulinita ipanigapumi. Itugtog may espiritu mantimayang titipangambon karetang ayin mi, ban pabanalanal at parake kami, gawan na lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pakanitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sang loob dinawan ning biyanaking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamatan ka, pirason at binyene ka rin kayang disipulo at ngana, kunanye iti ikayong anat kananye, uling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay badang minapon kinwaning kalis, pasibayan pa pasalamat keka. Binyene ka rin kayang disipuluwat nga na. Kunanye iti kayo nga na at minom kayo kaniti. Uling iting kalis ni kanakong daya, indaya ning bayo talanganggang tipan. Ame bobo para kaya kayo at para karisablang tao, para kayong kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti kayong kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ang kaganakan mi, ang papamakalulang igpa, yung kamatayan at pangasabi ng maybe, darawan may yake kay ting tinapin ng biye at ting kalis ng kaligtasan. Layan may pasalumatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo at sumuyo keka. Ikami kan sanang may sulusulik yung katawan at dayan ng Kristo, tipunan na kaming anting metong ng banali Espiritu. Ganakan me o higpayang banala kapulungan mo ang makalagana, kay mabilo gayato. Ban may ganap iya sa akin lugod, kambiyan ng Francisco, kay kaming Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, ding sa blang obispo, pari at diakono, at sa blang susuyo, kay banala kapulungan mo.
Gana ka mula naman din kapatid ming minuna ng pepay-nawak yung pihong kapanayan ni pangasabling mebi. Idala mo na sa blang mayang mo na beking pakalulo mo kitang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat makamit king bilang angga. Ban kambiyanin mo na Birhen Maria Indonin Diyos, kambiyan ng San Jose ng esposo na. Kambiyan mo na Apostolis San Agustin na kaming patulunan. At kambiyaning sablang banalim bibiyaya kalugod-lugod kay kaking kikabaning panabon. Apur yan at apaligayan da kasana. King kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. Amen. King kapamilatan ng Kristo kambiyan at kayo pang may payang tutok, hakom ng banal Espiritu, kay kasablang tangalan at ligaya, manggaman king alanganga. Amen. Ngini manalangin tayo ng kapanaligan at lugod king igpakaring amanong tiro na kay katamo ng Ginoo. Ipamiti ka banwa, misambaning lagyo mo, datang kay kaming pamagari mo, may paminto ning loob mo, kay tisulipan ti banwa. Ing kakanan mi king aldoldo, ibiya mo kay kami, king aldong ini, ang panipatawad mo kay kami, ding salami kay ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kay kami, na magkipaisawal king tukso, na naikabos mo kami king marok. Amen. Kabos mo kami aganakin sa blang marok, malugod mong pakalubing kapayapan king panabon mi. Baling ka sa paning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamandali paning kasalanan, at may kabis kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang payanad at pagsadyan ming panyatan na mong ligaya, Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kekaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. Pag ginamang Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan dalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiya ko kay kayo, yung sana babaligdan kay kaming kasalanan. Muna yung pansinan mi, kasalpantayanan, yung panalakapulungan mo, at pamayapan at bisan metongan mayagpang king kaburian mo, ikang mabibiya at magari, manggaman king alanganga. Amen. Payapanin kinamantabi sa kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Yung pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kordero ning Diyos, amilalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalakoking kasalanan ning yato, ibiyemo kaya kami ing kapayapan. Ni Kristo yung kodero ng Diyos, yung bilalakayang kasalanan ng yaton, wala ring mayawos, king apunaning kordero. Ginay ko dapat pabalawos keka, dapat king kas mga manong, kumayap na ako. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umika mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsuka kini, at pagkasanbet ng king lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masani pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Agadabang selubungan, imut dabang bumabang, king grasyang kekang daralan, o Virgen de los Remedios, ibiemo kung kekang
Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulo, ding banal a regalong tatanggapan mi, pagkaluban da kaya sanang sikanan tupad king kekang kaburian, at gawan da king apektibong talapatutu, king kekang katutuan, karing sablang biye at atagkilme. Idayadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pangadyantaya po ngeni ing orasyo emperata, laban king COVID-19. O Diyos, higpami, lalapit kami keko, kaniting masipit pa mangailangan mi. Adwan mi keko ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit no at mekamate no karing dakalataw. Ipanalangin mi, antabayanan mo lo ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting sakit, at mampot king pangakalat no. Kambilan at ingatan mo lo ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milo retang miyawan no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lo retang lilingap karelo, at pagkalam mo mulangalanganggang kapainawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit na panahon, ban magobra kami para kay kakayap ding sabla, at ban makasawop kami, karetang atsuking pamangailangan. Ipaniga pumikeko, ing patuknangan mo no, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilatan ng ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyaan pong mag-ari kambe mo, king kametunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pa'y sawili ingaklis mikeko, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Yung ginamanatili, kaya kayo. At keko antimurin. Bendisyonan na kayo na may payang Ginoong Diyos, singig pa, anak, at banalay Espiritu. Amen. Pamaya kayo king kapayapan, pagkapilitan tasa ng panalakaran ing sablang bagay mayap, baning mayap magwagi, laban king marok. Salamat, King Diyos.